Anyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Lakas tapay lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat! Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilaang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya man ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayati poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kasjay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kitno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya tiagluto, nanang. Di ka tagat mawang akton? Ay, no way! Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana akanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang amdi ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapo iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May belang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay matanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang iso tipod na. Anya? Da kayong matgayam ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan kuman pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan anagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adala basit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan,
Nagapada kat imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyalal dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungay. Di ko namkit de, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lata ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amandan iti anak Ronald. Saan kami lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din nakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron. Kababain. Anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga ron daliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare. Iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayon ati mapan nagitulod ka dagiti natengken prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak di baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Sakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay tayaban nyo ang kaldero. Ha?
Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumay tayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maum-uma ako, nitiday ta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ngam kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin asaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ngam paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan ngamin no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Ti kayat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na na Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, nana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da iti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod, nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Uwan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Uwan bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malanga ron, rumara kon. Mapana ko ni di garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo.
Ato yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni Aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso kinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanak. Unay kan Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsa pa nga agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan Naging joyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, mayak man makipangan. Ay, katwan Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpet. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang. Kat itay manan. Saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka. Imbalang kon ati bagas me. Ang amay na. Mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanen ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo? Manang. Liklikan nyo ti agapa. Tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar Apay ngamin nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Nimot Cesar, dayta la agibarbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo.
Parang maurnos tinagbatan niyaw. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y, itingkay, panang tarabay.